Kipulit ke is khasihil mendaka kasan trik nelar arhajar arpulai kila yok tam ye kawai kemet urang ba nan nela tembijoy shillong beratip keteng ubak Richard Singh Kharmuti basyong basa hamau diang diang katkum kejing itu kibahing hasem une urang ba laong ulaja rengai naying hakakat wei terik singi thoding kat ba udang let sayo bandi yo sing lasu baru bayu ba Richard Singh don kirunar kiba peniap dusmon namar don kita kejingam hakidur kemat bat kaba penlengo ikibahing kumno une urang ba upoi se tembijoy ya kene kamet jung ni urang ba larano se civil hospital Shillong banle ya pos mertem bat kipulit kidang penlong kejing toket uba Richard Singh lai prasem ke Kerta balaklat bakane sela perthai badan sangut ikun Nirong ba hi lajak na ka khui tarik mi na laying benlik di tai jur siap po yo ndrei pose klemon pai su saying dan nakaliang di bahing kila syadum hingan ba nirong ba ju ja menu-menu kedai sing menikong bija de lalik ai komplain saka Police Department hante po kantonmen lali FIR ban wat nirong ba ndrei nakaliang Police Department ngimtip kile ayu haduk menta haduk menendamit kidang lap bat ya ka jenglap bro kamde boong ba kilap sa jengai uni rong ba Police Department ro tip kile ayu ngintip ya kata apa nang to kadang ka thanat bat hayo hija ngintip nakai gadaw ba kim la bakin wat uni rong ba bat sai gija kita ki pulit ki baju patrolling ya kayo nete eksnong githaw tena kaleng ka jungi ka sanghi ngi sngoban panramjur banikong hi ka Police Department ba klam sim kia ru makala listing haduk kat ne haduk pendaje kendawan kene jing sosi haduk bakat ne burung ba udu no ya laka jong jing im bat keba aru nakaling jungi masanghi ngi penpau jing skolem sik bahiyeng baide jing je posisi urung ba bat ngi kenturu nakaling kaseng ya Police Department ba nang ne sakmat kihab ban kamparman bha habaide kamtam hapo yo nomor kamlong sengansu yang iki trai muluk mentala dangi le yo lihat ada ngilit siu li tada nomor bunsin kasajje kanunu ga jing je lada kamde ga jing sasyo kamde ga jing sak peniap de ga jing sak tu ga jing sak luti ka don ba hapo yo tena kaling jungi kasengi penramjur ya Police Department